Bwirigiro bwakwa ntuku yaku nitite na mbere bwega na ingukugwatoge ni kirinteto chietu cherutha mugwanja na rwiri tariki 3 mweri jwa 6 mwaka ni jwa 2024 mbeta Maureen Kinya. Tukiambiriria nteto chietu Bishop Celestes Mugambi na athenjeri kuma Nterecha Tanzania ni barethirite bagikinya kirimambura ja gukungura miaka igana ya utungata bwa Little Sisters Nterecha Kirwa atongeria baba ni bethirite bagikatha sisters baba kumania na ngugi injega iria betite na mbere kuthithia muno ngugi ya gutethereria antu. Kelvin Kimathi ena rugono ru. Twasema asante kwa Jubilee. Akiodana ngia basita ba nini ba mudure Teresa wa Yesu kana kenete muno ndo mambura tukara jo narua tugukungwaira myaka igana rimwe kuma akiodana ngia tukwambiriria ndene ya kanisa ya twiti ya basisa ndene ya kanisa kwa viewa na expression akana konguri ba kyao kya Murungu na tugithingata njira sa mudure Teresa wa Yesu kana kuma gyoda kwambiria 1923 imyaka igana yathirire November mwaka muthiru lakini twege kungwera na rueje ambeda kuwa ne ukare ntuko endongi na tukwirita na jama ingeti rogero rwambirire na ambirire bakyodorano myaka igana thiri injugumo ya umo weto kwetithia kyoto kyu kyao na mbere itukungwera myaka 25 kuma tweko yugia mashide yetu ndene kyodana kege mudure Teresa wa Yesu kana basisa itodato na mando mwanya kumenya na twana torantiwa mantone ya ugima bamwere mantone ya madomo na ye maendeleo ya communities mirandi ya roje na gukuria ikundi community na njira ya ikundi mantotajao kwa ukijonde tuthithaiana na spirit ya mudure Teresa wa Yesu kana kenda tumba witithia iromba riawe twende ne kanisa nda kwetha rwendo kenda ndegurumba kwa tra. And thank them for all the lives they have been able to touch and change and also save wherever they have been, in a very special way at Machaka up there. What they have done there, many people do not know, but it is a life that is worthy to be remembered, that is almost creating miracles of saving the children there. Of course, there have been many other things running health facilities like the hospital here and many other places. So as for me, I just wanted to thank them, tell them to continue and to ask the Lord to give them all the graces they need to do much more. Nikasema hapa lazima nije niwashukuru kwa huo moyo waliokuwa nao, na kama kauli mbiu yao nasema tunapenda na tutahudumia. Tukitegera rugono rungi ni ati mubunge wa Embakasi East niwe Babu Owino ni achumiritie kumeneria thirikari ni untu bwa kumomora nyomba cia mitaa gisigone kia Makandara bathingatene na mubunge wa gisigo kiu niwe George Aladawa baugite bobate karanthi na gwitikiria akariba gitunywa kithaka kiao aria nkuruki bareganite na mubango jwa nyomba cia maguri ja manini akiuga guti muthini ukomba kwethirwa akigura nyomba. Kwa hivyo tushajua tuko na president muongo. In fact, Ruto is a gifted liar. Ni mtu amezaliwa na uongo na yeye uongo ndio jina yake yata. Saizi Mheshimiwa Ladwa watu wameishi hapa miaka nenda miaka rudi. Ruto ambaye ni dynasty ako na nyumba yake State House, saizi anataka kuja hapa kubomolea watu manyumba hapa. Anataka kuchukua 130 acres hapa. Kwanza aweke 30 acres kando, ajenge manyumba, apatie watu kwanza. Watu washike kwa mkono.
ndio watu waanze kunegotiate. Tangu tusikie hizi unaffordable houses, si affordable because kupata 300,000 kama mama anauza mboga anatoka na sotano kila siku. Huyu mama ata collect pesa ifike 300,000 siku gani? Ako na school fee hapa, ako na rent hapa, ako na chakula hapa, ako na transport hapa, ako na mambo mengi hapa. Huyo mama hii 500 akiweka kila siku itafika 300,000 siku gani ili anunue hizo unaffordable houses? Na walisema ni za hustlers. Ni hustler gani tunajua anaishi huko? Atuambie. So Ruto asicheze na maisha ya watu. Hii nyumba hata kama nitafanya Ruto atoke State House, ifanye atoke. Manake ako na nyumba yake, nini anatakia nyumba hapa? Anataka kuja ishi hapa? Kama ni kujengea watu nyumba, nyinyi sio watu. Nyinyi ni wanyama. Wawache watu hapa, watafute hizo viwanja ambavyo viko wazi, wajenge hizo apartment zao huko na wauzie watu huko. Hapa watu wameishi miaka nenda miaka rudi, awache watu hapa. Si hiyo ni sawa? Watu wa Makadara wote ambao wana plan kuwabomolea, mimi nitakuja hapa pamoja na Mheshimiwa Ladwa. Sisi tutaweka maandamano mbele. Wacha tupigane na hao, na mwenye anakuja kuvunja manyumba, mwenye pia anaishi kwa nyumba ya mabati kama mtu mwenye anateseka kama nyinyi. Huyo mtu tutadeal na yeye kwanza. Nawe Minister munene ndene ya thirikari ya Kenya Kwanza niwe Musalia Mudavadi norĩtie atongereria gutethereria Rais Ruto kiri gutigirira kuri na urumwe na ngwatanĩro nthigurune ya Kenya. Ugite bubu ni bubu kareta witi na mbere na Kenya gukiriria uchumi bwa Kenya. Yeye amekuwa mpatanishi, anapatanisha watu wa South Sudan, ako kwa Sudan, ako kwa DRC. Sasa mimi nataka tu niseme hivi, ikiwa ametambuliwa kuunganisha kila watu, tuepukane na ukabila, kwa sababu hatutaki tulete ukabila kwa Kenya, na bali Mheshimiwa Rais ndio anasimamia taifa nzima, Afrika nzima kwa mambo ya amani. Kwa hayo ambayo nimehimiza, nilisema nahimiza nikivaa kofia yangu kama waziri wa mambo ya nchi za kigeni. Nimetaja hapo kwa sababu ningependa sana ndugu zangu wa kitaifa tufahamu kwamba kwa muda wa miaka karibu miwili sasa, mwaka mmoja na sasa na miezi 7 hivi, Mheshimiwa Rais ameinua taifa letu katika mataifa ya dunia ya ulimwengu kwa kiwango cha juu zaidi. Ametutoa kwa pahali ambapo tulikuwa pale chini, na ameinua heshima ya Wakenya, heshima ya Mkenya ambayo yuko hapa Kimilili, na heshima ya Mkenya ambayo yuko Lungalunga, na yule yuko Lodwa, na yule yuko Mandera, mpaka tumetambulika vilivyo katika mataifa. Nabo akariba wodi ya Gatunga Tharaka ni bakuromba thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kubatethereria guchwa gitangi kia roji kiria bakuga ni kiairwe guntu gukwara na ndi baugite utheru wa bioro ni gintu kiria kiri thaiji kiri ubatu kumania na kwaga roji rwa kuthambia bioro bibio ntu bura bugwikira ugwatine ugima bwao bwa mwiri. Na kari na mono biashara thokoni ya Gatunga baraba kure thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kubathethere kone tangire ora ritangire 10 itangire nkurukire thiritore kibatethegiria anene wakagita na ruyi rwa gutumira thokoni eno tothire kwa usipindi na OCS twandikiro barua twina cio
tobanengera kume munde waya kwethero tiwa bakorete tangieru Gatunga gutire bantu gaseseka kinya mwogu tutafunga hizo ofisi zote mwankarera His Excellency Gavana Muthomo Njoki akayarugamiaga arerie mwananchi kawindo ara gutumira kiorokera twayana kume munde Jumatano ege kinya Jumaine wewe tangire toraritangirie komirereko dego choka ko na wewe tie ware gochoka tukabekera matomange nonto matombekirete bamba tukabarutamo tuhakikishe tukwandamana moya kwa moya obisibora murera bari gwirera bareterwaga baya kuruta tenda kubwera gutire bonge tukarotha ibagatuthikeria bara gututhikeria na bakometio twe barabarani no tie muntu gatutisa Jumatano twandikiria kethera gwetangira tikocokaga maandamano tukaitwinga obisibora akiuga batiro ngogoti mwankaba maendeleo thokoni no na nkuruki wa dini ino ya Gatunga service ya kwenda tunekera ndakaini kwangaga ino bukona icheka hato buto yero na beto yabo baringana maiga lakini nabo yabangaratana gwetia chiringi aga ityo tokato bwere bakorotha erehani tutabwere ta butikare 10 baga Gatunga twena university aikwana bakoraroko lakini totiona gwero Muthomi Njoki ugete ageke gitaga kemureke mpaka mtu university akona gwero nagekera uma mbalia chonde iri kuruta wira tobanengera ntugo muwanja thira tunenganirite aga waya kwethura mantu mara tukano tiwa makorothwa gutire mbari ukaiwe ge operate no emwe Gatunga tugachiruta chonde na tuge gutire mbaria nikarikari hogu no ntubegitira ntu bakabare yakinyinto birabire benkareni bikabare bakebera batikuria Gatunga ito guthiete kubo face bobo karikite wara biashara thokoni ya Kathangachini bombite kuthura kamiti ya imbia thoko ino ni kingo bomba kuthina mbere kimaendeleo thura kamiti ya Kathangachini ya imbia na kwambirie ndikanjiria kuruta ngugi ira nkuru tukurekania nio na bwega tukuberi bwega nuntu bo tugwatira twathura chairman wa thoko eno Martin Njero twathura secretary Regina Gacheri turetara Isairasi Kaume ni ugunda thura ndi chairman wa Kathangachini twakande kuna atongole babange twathura nabo tubange bura tukaruta wira nondo ntiumba kuruta wira ndi ngata chairman na tutiumba kubagwa antu bamwe tugabangane tukaga kona tukwita antu bamwe kona tukwa turuthe nyu nona kogu tukewa turi committee open na twaria tukatukera antu betu batwaria kwau ni nkone mthi mantu mara twaruthaga imara antu batura kuririra na tukuthura na kamiri na ingwite yote mtara thurwa njori nyumba athurirwo kiwanjani kiriku arambe twanene ya biashara baba thoko ya Kathangachini wa dini weno ya Gatunga egwe bare na MCA wago ekinya barute gwera na gwerera yonde MCA kwenda eruteka kamete yetu ni mugwate njara nikaingwe eruteka sana takiberi kia twendagiria nara twakirwa kanyamu kanonkono twacoka twekirwa njara ugaikira makwayi maingirito kama kagwantegoro itwongero kiberi geku nikaingo ba mama banguo kinyaba makwaye begwa bare mugunyeni na mbura yaura twegwe tore tutakurirwa itwegwe twena keguo kiberi nigeku nonto matangi twagaigerwa maere na matangi amto tinyaga roje na imathira mathoria nto mwanka bakunurania matigwa makari ogu nonto kuma togwekerwa tutata keguoku rakenge twekerwa ngeti tuingagerwe intobia tototia gukamatagerwa rokere tugakamatero goro totigae toingira tanto bamukothima na bioro bia tototie na bioro barabendagia kiberini tweringanagera kioroni kiambori antwarome nekoro na getie murango othia ukaingana reso ukarekia gwira ciaku ukaumaruka kamitira ya thurwa itongoreti chairman wetu Martin Njero ni ogo kamitirwa mitathoroka ya Kathangachini aitha muchamani ro tumutongoria tho ingavana etho nobisi wa president etho na MCA tuikwanda kwaunwe chairman yonge ate Martin Njero no tuthora chairman wa Kathangachini emundi Poterauru TV kumanterechia Tharaka wa dini ya Gatunga mbite Paul Gwakabithe Naboe kuruba kanisa ya New Apostolic ni barombete achari gutigirira ni bagukuria ana baona njira ya kimurungu na kinya kubaritana metugo iria yagirite nkurukini bainyiretie kithomo na kuga gukone kugokethwa kugikuria mugongo
Mukari yo ato kari ande ne family sieto na kinya nyumba ya Mwathani Murungu na ntoke ambirika umeno ukira Mwathani. Kuruba kanisa cha New Apostolic baumirite na kuonaniria ati kwina thina atere ino ochegembe muno mantu ni megie kurega kuthomithia ana indi bakiuga aciari ibabatiri kwithira bakiucheta gari ara gutigiri bakumenyera ana bao ari bana bakuranga ana beba nini thina yeyera turi aciari twenge kuru ukarega mwana aturanjirene kuretha ciana unjirene utwe mwangwe kurita kwa twika mwana ngwe watirita ngweke ne kuthamba no turana babara wingwa ndemwe kuru kenge kuru cionthika bigamenyera na cigaya na ngwese kurita nigenda manto yaya kwate mimba yethaya nianie tanturene cietu na genda kinya bawatila githomo ana baba eto bari to balukeletie muno turi aciari mwana mware yakwira mami mpeana kana mpe befte wa mwere ngwe ciaku na rero kera mono re ngwe ciake aita atrimane noro wa mwa befte kana mweana na bila bionda kenda amubwetheria na kinya tontaga tona tuo kuona baraire ba utungamira mirete na ngwe thai mira ni rererie kwa kintu kiotheri ende babu aciari ditanenia na benu manto yo tungamira ya tene to mimira ni rete kuthira ibi bina mbere rendi githomo to ateli githomo kithi mwana omwe aka mwana otunga akamagire tukonia nana mwiso no teno aitaga akamulevya emunyo bangi na mwana oranyimene ainya wokworwa manto yaya kinya wamba yumanete na njira ya mira mwana agitorogera wanetire no itotunga alafu ogia kwibo mana na ithirinya no na ire mwamba nkuruki bariuga tatiga kikinya na bakurua na rutheto oro Murungu ugui bubomba kwithira bakithingatiria mitaratara mega ya uturo na kogwende aciari babatiri kwithira kinya bakithinambe na kubaraithiria abwega na gutigira kinya iba kuthingatira rutheto oro Murungu egoro kwende mwana mware na kula mutabota na kana mwithela mwera weta na njira okethi arome ni imbaya mwana unya tona ina ni mimba mwera weta na tabi de widegere wagira mwana ku na nge na muthomethia wa kwa ndina ndona mwana kwa na kithomu go bati uja bati jabota batu itukona ana baba inge bosoka na nyuma no ntubo kureta kanisene nkuromba aciari bonthe bathuranera na bona babarutana witandene nyumba Murungu no ntukwina marutani ya maingi na bari andene nyumba Murungu nyithomo byo bikabi bia kwa ba turi aciari tweri go watila na bare na mwana muthaka no kinya wa mutana aro munini wa mwingira githake na gutuika ni walo ithanie muno ku we mwana arita na ara etagara no kenda gu atire binkamenyera wi muno mware muthaka ntenda kumena ari muthaka aroya utuko thastaro ya tha mwanja utigororia muno raina aitire kaina muno rari kore anenya na ntano ciari ari baba utano yo botome bamo bakore akinya skuru bakoya ngwaraka ninkua buru kinya ntano to kore nacio anabeto ibatano na kithomo nikienda bethura barana babeya na kinya na bana bakurangwa na boinkwira cio bakwendangia ne bo ibareke no nto ite manto ya mea ya kwendia mwana atakinya kiwango kira batigurwa na no nto bana bo bakwita baisoka ndene ya yanja kiri aciari bo rengi obasumbura no bathina mware ata twana twende tuthato asokwendene yanja agakuria asumbukite Kumegebe North Betan Class Chabare Eta nambere kurumira nteto chetu nchokerete na ingi nkuruki
Ngeranko Rumori Rwimbaimbe Wero FM 96.4 Rumori Rwa Ameru Umamundune Ejawerune. Nilikutengenezea kitu. From different worlds come a trio with a shared destiny. Nikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The beauty and the beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Solution Housing and Investment toko watogeni kire open day na site viewing ya Wega Estate na Nyuki ntariki 8 June mwaka juju. Njoi gwatire plot ireo kwenda aja Wega Estate areuga chonera kire makia Mount Kenya na ibaribia Oldaiga. Nkuruki kurina ukariabo kungana na barabara ithonde kibwega kurina ndwego chestima riera ridhongi solar lighting stima na rojiro kungana. Wega Estate nindariki ya kumia kikuma na Nyuki Town. Njoi gwatire plot na magurija tikuinyeria mubukojo waku no uchionera financing ukurukira Solution Sako nintubante tonkuruki turingira dimu ukurukira 0722 374 186. Enjoy digital life with uninterrupted entertainment on your StarTimes decoder. Manage your account from your cell phone on *858# or via WhatsApp on 0730-710077 for self-service. You can also chat with our customer care agent on 0730-710077 or visit any of our business halls for further assistance and to purchase any of our products. StarTimes. Enjoy digital life. Kukwatogeni oringi kirinteto chetu cherutha mugwanjangi chokera na chionkuruki kambwike vienine harati mya Kenya Harambee Stars nitite na mbere kuibanga nthigurune ya Malawi nikenda guchwa kanya kirinkindano chia World Cup mweri juju. Stars bagathetha na Burundi na Kenya Ivory Coast. Nawe Graham McTrick niwe nchamba ya Rhino Charge kwa egita ria jatano mdene ya machindano jaukanya katwere karajokirwe ne bundufundi nawe Jeremy Holly ajokia kanya gato 3 gram mwaka muthiru are namba 3 na nonanite gikeno kiawe guchinda mwaka jojo machindano jaja mwaka jojo nijethiretwe jakiotha milioni 325 gatanta inyanya mbecha iria nyingi iria chiothwa kiri machindano ja. So this year has been a very, very exciting Rhino Charge. This is our second year coming back. Last year we did support car number 44 with 15 million and 1 million to the chair, Peter Kinyua. So this year, back again, exciting charge, lots of fun. As Safaricom, we do this because we believe in environmental conservation for future generations. So this year we have managed to raise 75 million, 60 million through M-Pesa Foundation, 15 million directly to the chairman, and being the network partner for the charge. It has been an exciting journey of raising 75 million through AK44 chairman Adil Kawaja. So the money for us is part of our net zero commitment where we aim to grow 5 million trees, and this money is in partnership because the Rhino Charge will fence the forest. Then as we do this, we come in, we grow our 5 million trees, which contributes to the net zero ambition of Safaricom by 2030. We are now concluding the 35 Rhino Charge competition event here
at Torosay in Kajiado County. It has been, I believe, an amazing event in many aspects. First of all, we were here hosted in one of the most spectacular landscapes of Kenya, located between Natron, Magadi, and on the other side, Amboseli, hosted by a very welcoming communities. But also this event has attracted more support than ever. So I'm Graham McKittrick. I'm part of Team 5. Originally started as my father's team and then slowly just taking over. And this win means a lot. All of them are special. To finish the event is one thing and extremely emotional. Super happy about that, but then to win it's special. They don't come often, so to have the win is really important. And before I hand over to Adel to say a few words, I'd just like to remind you that the maximum total the event has ever raised is just over 180 million shillings. So they nearly absolutely astonishing total. Gukenera mibango ndene ya Weru TV nga kwendelera ntuko injega Beta Maureen Kinya.